Yakable Pibaro, Naka donbosco Media Network, Yuan Ra Shipi, Khuborjylla, Jongateo Bala, Jong Banai Risaw, Arjar Apusaw. Kimat Bakong San Herkani Gateo Shillong. Lekmen Jubilee Kandai Ngut Kiriuniam Solution ke Shillong Province Nong Khmer. Yakenduk lang kirang ba kesenjuk kiseng rang ba Catholic Zone 2. Shipong ngut yok baptisma. Apusan ngut pediang kemingin bat arjur shim sakramen jingkentiu kurim pa site sning. Bat latep don burom yau Reverend Brother Eric D'Souza. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Ki padar jong ke sengriuniam solution jong ke Shillong Province haka katan riu terik Risaw kila raki ke Jubilee beper jong ki riuniam ketiga seng. Upadar John Matthew mundap lakal bat upadar Jos teki kanal kila kenjo sya ke Jubilee ksiar ha ke jinglong riuniam jongki. Upadar Anthony kanana yakal sya ke Jubilee rupa ha ke jinglong lingdo jongu. Ubradar Barnabas Kriam, upadar Francisco Dehar, upadar Rafael Ristelan Mayong, padar James Ternyang, padar Felix Dimitrik Dekar, Father Dennis Lafela sya ke Jubilee rupa ha ke jinglong riuniam jongki. Yakate ke jingraki Jubilee batru ke jingraki ke Provincial Community Day Arajar Arpusaw lepelong ha Divine Savior nong Thamai Parish. Lasdang ye ke jingraki Jubilee da ke jingle NIAM Eucharistic ha ka ba upadar John Matthew lepin mentai ke Mas Bakoj ha ke jingsen ranlang upadar Jos teke kanal bat upadar Anthony kanana yakal bat kiling do ke baraki ke Jubilee jongki. Lepin chingan shu ikini ke jingraki da ke jingdon lang upadar John Zozamia Provincial jong ke Shillong Province, padar Jivan Lakra Vice Provincial jong ke Shillong Province, ki parish priest, ki rector bat ki nongyalam jong ki ying ki sem beper ke seng solution ha Shillong Province, harangkat ki weipat ki padar, ki brodar, ki sister, ki nobis, ki kena aspirant, ki bahing sem jong ki teki riuniam baraki Jubilee bat ki nong syakot sengubha. Hadin ke Mas Bakoj, upadar John Zozamia Provincial, ulepin kop buram ki teki riuniam ki baraki ke Jubilee. Lepin syong shit bat pencingan ha ke teki janmit, di ki jingruai beki jing syat ni ki kena aspirant, ki nobis bat ki brodar. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear Father Provincial, dear Father Vice Provincial, dear Father Economer, for the Provincial Council members of superiors, for the past and present. I confess to Almighty God And to my brothers and sisters, that I have sinned, my thoughts and my words, in what I have done, and what I have failed to do, to my fault, to my most serious fault. Therefore I ask that the name of the Virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me, O Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. We are called to transmit the love of the Father to those whom we have encountered in our ministries. We do celebrate the faithfulness of the Father today, especially for all of us jubilarians in particular.
St. Paul in his letter reminds us, he who has called you is faithful and he will do it. In our life, in our ministry, we see his faithfulness. Jubilee is a celebration of the mercy of the Father. We, the jubilaries, are here as a testimony to this truth. We have nothing to claim, left to ourselves. We might not even here today. The life of houses touch shows that the spiritual upliftment brought about. In all these and more, we are just humble instruments of the mercy of the Father. It is to this merciful love that we desire to respond till the end of our earthly pilgrimage. The words of St. Paul in today's reading are very direct and strong. If you are led by the Spirit, no one can touch you. Galatians 1:8, 5:8. We are immersed in the world of success. We are surrounded by varieties of temptations. We can be easily led astray by the desires of the flesh, thus seeking power, money, comfort. Long ago, Pope the Sixth denounced the increasing lack of fervor, lack of zeal, lack of enthusiasm in the church that is manifested in disenchantment, laziness and deviation from the gospel values. In Romans 12 verse 2, St. Paul urges us, let the renewing of your mind transform you. The psalm that we have sung, some may not understand today, taken from the first psalm, invites us to find our delight in the law of the Lord. We ask all of us to be there. This is our desire, and it must be of all of us to make the Lord happy and to find our delight in Him. The purpose of finding delight in Him is that we bear fruit in all seasons, we renewed, with our minds renewed, our hearts attuned to the promptings of the Spirit. Our proclamation of the gospel will certainly be more and more effective. Kasenjuk kiseng rang ba Catholic SSRK Zone 2 kalapelong ye kalumpung ba kabapra haying mania jong Petrus bat Paulus bakhoj parish pentor umkra. Kani kalumpung jong ka Zone 2 kakentup ye kendai tili ki parish kata ka pentor umkra ka maupat nong mensong mau pedang ompling nong thamai lain kra madandating bat nong ra. Kum urang ba ubadon ka jingkit kli e ka ying kasem bat ka balang kinong elam ha ka juk bamenta bat ka jingjalay ki kun samla ki balangop bat imkerni hau drok kidi ki mat balay thir ha kani ka jing kendu lang jongki. Ya kini ka dorbar jong kirang ba lapli perda do Vicar General jong ka jala NIAM ba Shillong usok blay Richard M. Majaw ha ka singi satjan da ka bakintiu ya ka lama jong ka zone bat ka jing pelat pat ba ya ka jing ruai ka ba ai kerteng ra show terai laki kti ban yaro de ki jing duai balarwai de kirangba jong ka parish pentorom kra. Hakas ngiu blay Archbishop Victor Lingdo ula long kongsan ban pinminta ya kamas bakhot bat kilingdo so blay jong ki khandai tili kishna niya. Archbishop Victor ula ai kasning ka kraw shikirangba bikide ban puli bat ban tepru ikilai tili kijing mut jong alphabet WWW kabamut wisdom worship bat bat. Lada kirangba kitip ikilai tili ki W kamut kiladei girang ba ki bakit iki imlang kasalang bat ki ying kasep. Hadin kamas bakhoj Archbishop Victor laplat pai ba ikakot kabalatho do soble Barnes Mauri SDB ubalong upadar sindrop jong ka parish mau pedang.
Lapin kot ya kedorbar da kejing penhiar ya kalama da usok blai Ruben Lingdo bat kejing IT ya kalama jong ka zone syaka parish maupat na kebenta ban pelong ya kedorbar ka bakendai house nem arjar arpusan. Kita ada kiu kalama kum kada bantli ketika alun di kejong kita pagi sibah ini kada siang menjauh penkiu kalama. Hakas ngiu blay Archbishop Victor Lingdo ulalong ukong san ban pen mentai ka mas pakut bat kilingdo sok blay jongi kendai tri kishnat niam. Archbishop Victor ulai ka sneng ka kraw shikirang ba bikidei ban puli bat ban tepru ikilai tli kijingmut jong alphabet WWW ka bemut wisdom worship bat word. Lada kirang ba kitip ikilai teli ki W, kamut kiladei kirang ba ki bakit ya ki emlang ka salang bat ka ying ka sem. Suntu jong sangrang ba changi ka chikan ulang ka bapra breakan ra tu sei ka chinga e bakarpan didwai kiling do changi hang ni ba ro banwan no alang didwai dam tak choir kilong pa kilong kmi ya ki sister changi ki brada ya pi ba ro i wei Yeah.
Haka khatlai terik Risaw arjar arpusau ko umsat sning sub district sning parish kalapelong ya kejinga sengkut benai haka balang shnong umsat sning. Haka ni kesngi lasdang shwa da kejing dwai rosary bot sekamas bakhoy balawan ban pinminta da Reverend Padar Pius Shadap parish priest ko sning parish haka jing sinran lang udikon Heman Topo CMF Bradar Sankupar Khongramai kisistar Babulum lang ba Clement Maulong chairman umsat sning sub district kirang ba balang nakeling ki balang shnong kilong kemi kilong kpa ki khun samla bat ki heb barit hakini kesngi ladon ru kejing ai baptisma ish pongut ki khulung kumba arpusan ngut ki hebret kintai bat chinrang ki bala pediang ya ke communion beningkong bat arjur ki la pediang ya ke sakramen jingkentiu kurim lepin kut ya kini kesngi da kejing mani sakramen balayalam da udikon Heman Topo. Jinge jung tuai jing Jesus Christ bagi jinge jung blay lamba jinge aslam jumen sem bakut kindan rengkat bati bano komen ko para tugi kubur bagi hong tinong po laradon kano no po kaba ta itu jumur cukup hati kababan kian ya kidondor kimsin kiki kabab pentut kabab hanglat ini kabab longkum kisai kum kibadimla dan lagi kejrina kibahe ikum kita dikor ngiterwan di sulai badan rei kejiki pada jenisnya ipan kejengai ipan kebor kejengkai nang banila kejauh ini Tetong Islam cara sipan, nang bandong ni buat kaya anda NIAM yang kecil maya buku. Ya ini beliau bermusuh, bagi Shillong, kita buat niat, nampak buat klit, buat tu, buat sekian apa, buat lekap, borong buat lagi, kau beri mana atau musuh. Bisa, kebangan ni, Dewi Shillong. Setang kawai kebapilan guna hilek dino baru akan kebapilan bariasan kepada kuntai sakit sepa apneng barale kubur angka suci buah di sepa ubiang berang sedang untuk menyambut klaim seopal Yesus yang dia Peit seperti pertama ketir kau akan tentu akan mesti nampak baru kita itu tambah wadah beli halil Yesus saat ini kebangan pada dibeli Yesus saya jumpa pada kiri bandor di jumpa Yesus karena orang bekam kekomitan ini tergumong kesepak kembali bersih keburang kebor kembali bersih kejinan jusat kembali bersih kepawar position bangiyo kembali bersih mereka attachment itu harus pengiklan dan keluar kebalan kata kalau bersih kita ada apa yang dikira yang sudah berbuat seperti kita buat lagi jejak mereka ni kalau jejak kalau beberapa orang buat tak seperti jejak kan pengayaman itu nak Samla nak Shillong dulu bagi ada ramah berkemen nama buat baik itu juga tak seperti pembeli di berkemen di pendek praise worship tentang Samla once sampai memberikan dikrup iklan bagi itu Tuition quality kentang. Kau beri paslik curi, mana orang Peit ada. Nak kan ini. Kelih nak sama semua ni. Kita belum ada semua tanggungan. Kan ini kita sepatut kita ada. Kita sama siapa. Tak sebab ada waktu itu. Boleh. Lamun berpihak dia dok ikut ngapai lapang Khubor pasang itu prasna bisa itu mau Khubor lagi dan kalau pasal hospital uang bakal bisa su ngamla mulai yarap na sino na hospital ng Khubor lagi intaro ikut dan bayam itu wah lagi ikut dah itu kuliah pergi kita buat kita nak bisa itu tang gubernur dan pensumar dan politik
Kalau itu banyak politik, pada orang berada besar. Ketika seperti itu pun kita diberi dan kita diberi. Kita isi mandat yang untuk tata, macam tata apa? Bersatu poin dia. Kata tata kali ini tata kepongan kena dipercayai. Kepercayaan berapa yang akhir dikuat lagi pun itu juga kita ikat di bulan mereka sering kita ikat di connection. Jadi berusaha, belum berusaha tahu menyerap itu yang ada untuk membuat langsung begini di hari lain itu berjuang menyerap itu. Jadi video lah. Pemerintah. Dajits kamaring berbaptis di tempat pun mesti buat aneh. Pensuk lang maring berbaptis di tempat pun mesti buat aneh. Dajits mengira, ini hak nama. Khubor berpenyat ya ke skul St. Edmunds ki kena skul badang pule bat ki kena skul barim ha ka khatn riu terik ki la khublei bat senran khatdo yo Reverend Brother Eric D'Souza sha ulum jing tep ka balang Catholic ha lain kra da ka jing pangnuat bat jing sngongo i ki mati ba ula syakri ki ha ki arpu prasnem balala ba ula hikai ha kani ke skul. Reverend Brother Eric udai na kejala goa Henry ula it haduk kata-kata ke Meghalaya kamtam nilai ke Shillong bat ulakwa bantep Shillong. Kasing riu NIAM Christian Brothers kila pendep ya kata kajing terang jong Reverend Brother Eric da kabawan ra ikemet yap jong u shanong ba Shillong bantia thai hapne kilum ke Meghalaya. Umintri rang ba ke Meghalaya konrat ki sangma ringkat bat ki para kelas jong u kila ai kajing keren khublei khatdu yu niu no hikai bakrau hakani kesni lej on tap ikemet jong u. Ulabu pansngat sentiu hasenda kasenduk jong Brother Eric kum kadak kajing sngongo bat kajing burom jong u yau niu nong hikai bakra. Ukon rat ki sangma ula puli St. Edmund School ha kapor ba udang kena ha ba ukpa jong u uperno e sangma ula long umintri rang ba kejala haus nem khat kendai spa prapupra haduk khat kendai spa kendai pau. Ke St. Dominic High Secondary School mau kendeng ha ka khat pra ter Risaw kala pelong ya ka parents teachers meeting ka bi shangkun. Lasdang ye kejing yalang da ke program le buram ye ki kimi ki kpa de kejing ruai kejing put kejing tem bat kejing syak ten rai ni ki kena class 8 bat na kinong hikai. Nakaliang ke school ki bala shimenta ha kani kejing ye kendo bat ki kimi ki kpa kilong Reverend Padar Richard Lewis THUP principal, Padar Henry Warba vice principal, Reverend Sister Merciful Nongsit sister in charge bat barok kinong hikai teaching and non-teaching staff. Lepenyat rentri ia ke program da ubabu Jonatus Suchang, class teacher ke class 12. Nakaliang kinong hikai, la keren ngau tenak da ubabu Yohanes Shilla, kabala kta i ke jingmut jing perkat jing ki kemi ki kepa ban penroy bat kentiu ya laki khun ki kti. Balat saus pak san pongut ki long kemi ki long kepa ki lapoi syka jing yalang hagani kesngi. Kani kejing kenduk kino hikai bat ki kemi ki kepa, kalawan ra i kejing terelang kejing ai jingmut bat kejing nok senyang ban kentiu ke skul bat iki kena skul hagi bepon kiliang. Da kejing di sya bakamen lapen ya kejing yalang. Bat da kini ki Khubor ngi lapoi sya ke bakut jing kini ke THUP Khubor. Ngi ai kejing ket bok ket ruang ngi pi baro bat bapindon ha kejing kot jing kia pen chat pen klan. Ngi kerpat pi bela dedon ki Khubor bajah ki parish ni kishnong jong pi bapin pa ni pentip shingi hau teu number bedon ke screen jong pi. Kenang bengindang la ban penmi man katayo ki Khubor niam kejela. Keblai shibun ublai un kerku pi.